过来关心以下冲突正业的线，2024年这个囡仔讲，上大的愿望就是会当活地回去因的家乡。不过开战已经3个月，加沙地区是严重咧欠物资，人都拢食袂饱，动物园内底动物嘛是拢无通好食，陆续出现破病过世。三比八的高山啊，目睭爬袂紧，嘛无法度家己食物件，好心人当咧饲伊食物件。加沙南部拉法的这间动物园，最近收留真侪难民。动物园讲，连人都无够食，动物更加免讲。目前已经有4只狗饿死，第5只嘛破病啊。حيوانات حتى تستطيع أن تستمر في الحياة، فما بالكم الإنسان؟ نحن أمام مشهد قرد يحتضر من قلة الطعام، وشاهدتم عملية إطعامه باليد يعني ولا يستطيع أن يتناول طعامه. 动物园表示讲，因为食米欠缺，动物园内底会使一礼拜干来当食一顿，而且是食泡水鸡胖。现时因拢剩甲剩一半重尔。互人忧心的是，有一只师母拄啊生囝，师母啉水无够，师仔囝随时就会来咬死。加沙战火继续滚加，有落无厝的民众愈来愈多，因自身难保，更加是无法度去保护动物的性命。真侪走来加沙南部拉法即搭难民营的人，简单会当住伫简单的营场内底，佮还佮看囡仔无法度去校。等你欢喜过年的时阵，因的新希望煞卑微甲真可怜。عام 24 انه انا ما اموتش لا في حمام ولا في اكل ولا في شرب الطفوله راحت ان شاء الله يعني بتمنى انا ب 2024 اني بساعة واحد احلم اني اكون بحلم اصحى ببيتي اصحى ببيتي تخلص الحرب تخلص الحرب。不过目前战争也毋知第时才会结束，加沙囡仔敢会当5万大人，莫阁抬来抬去，早一日互因摆脱困难。公视新闻詹慧敏编译。